Ćao svima i dobrodošli svi nazad na moj kanal, ja sam Nenad i evo me tu sa novim videom i danas sam odlučio da vam pričam o raskidu jedne veritbe za koju ste mi vi prvenstveno tražili jer moram da vam priznam, ja nisam znala se ovo desilo. U mom svetu to nije bio toliko big deal, ali onda kad sam pogledao interakcije na društvenim mrežama shvatio sam da zapravo ljudima jeste bio big deal kada je Nina Dobrev rekla da no more ring on her finger. Nema, gotovo. Jer, mislim, svi znamo koliko je Vampirski dnevnici baza jaka. Ja prvi to znam, ja se upoznao sa tim kad sam snimao svoje reakcije na Vampirske dnevnike i kada ste se vi u tolikom broju uključili na moj kanal jednostavno. Danas ćemo pričati malo više o njoj, a vama ako se bude dopao video, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal i pišite mi dole šta vi mislite o cijeloj ovoj situaciji. I nemojte zaboraviti da me zapratite na Instagramu jer sam tamo napravio neki kanal gde se najviše družimo, najviše komuniciramo, najviše vremena zapravo provodimo zajedno i tamo me možete najbolje upoznati. A sada lepo možemo da pređemo na video. Nina Dobrev je 2019. godine upoznala ljubav svog života. Lika koji se zove Shaun White, koji je profesionalni snowboarder, koji se na olimpijskim igrama bori. Ljudi koji snowboarduju se vrlo očigledno ne bore, ali nije bitno. Njih dvoje su se u 2019. godini upoznali na nekom workshopu koji je bio organizovan na Floridi i posle toga su se dogovorili da idu na večeru. Kada su došli u restoran je bio krcat. I Nina je bila u fazonu kao, ok, sad čekaj sekund, ja ću ovo rešiti. Prišla je hostesi, rešila je situaciju i on je nekoliko godina kasnije pričao o toj večeri i bio u fazonu kao, ja sam mislila da će ona otići, će reći kao, znaš, tu sam sa olimpijskim, zlatnu medalju, snowboarder, bla, ne, ona je na svoje ime to sredila, a on nije imao pojma ko je Nina Dobrev. I u momentu kada su oni sedeli tu za večer, kada je prišlo nekoliko ljudi kao da se slika i on je bio zbunjen kada su oni odlučili slikaju sa njom, a ne sa njim i tek tada je saznao da je ona zapravo poznata glumica, tako da to je bio neki humbling moment što bi on rekao, ali ima nekako smisla jer dolazi skroz drugih polja, znači on je u polju sporta, ona je u polju filma i zabave, tako da možda se jednostavno nikada pre toga nisu susreli. I odmah negde u 2020. godini u februaru su oni počeli zajedno da putuju tako što su otišli u Južnu Afriku na safari gde je ona snimala svoj film koji se zove Redeeming Love i tu je počeo se stvara taj neki odnos između njih, ali također su pričali kako je bilo jako teško u početku to nekako stvoriti da funkcioniše jer je ona pratila svoju karijeru, on je pratio svoju karijeru, nekako su im se razilazili putevi, ali jedna stvar koja je njih spojila jeste karantin i COVID koji im je omogućio da mnogo više vremena zapravo provode zajedno i tada je faktički prvi put nešto za njih dvoje viđeno u javnosti. On je u Malibu šetao njene pse, vozio bajs zajedno sa njenim psima samo da bi i on pričao posle toga za neki magazin kako je ona jako supportive i amazing through the whole process for me i također je rekao da je kroz cijelu pandemiju ona bila njegov life saver i da mu je učinila život u tom periodu jako specijalno. Također su u tom početku karantina, što sada nije dobro reći, ali su išli na snowboarding u Wyoming i ona je bukvalno tada bila odlična prvi put kada je stala. I on je bio kao uzor, ok, ja ću polako te naučim sve, ali ona je bila u fazonu, I can keep up i bukvalno je izjavila da je mislila da se on više iznenadio sa tim kad je video da ona po prvi put ide na snowboarding i da je očekivao da ona bude dosta sporija i bla bla bla, ali je lagano pored njega jurila i bila je u fazonu I can keep up. Na Instagramu kači neki snimak kako je kupila namirnice u prodavnici i kako ih pere u sudoperi i tu se vidi njegova ruka koja je ima pegice, ima tetovaže po sebi i to je ljudima bio moment kao ok, sad 100% znamo da su njih dvoje zajedno, sad 100% znamo da žive zajedno, da provode toliko vremena zajedno i nije bio sad neki moment su oni nastavili preterano kače slike sebe kako se ljube ili bilo šta slično, sve do sledeće godine, negde početkom godine, kada su otišli na double date sa Paul Wesleyem i sa njegovom partnerkom i ovo je bio moment kada se Vampirski dnevnici univerzum eksplodirao, kao Nina Dobrev je opet sa Paulom, ali Paul je dobar sa Ianom, ne da je dobar, nego njih dvojica zajedno imaju brand viskija i onda su se oni tako povezali i ovo i ono, a mislim da se svi vrlo dobro sećamo mog videa o Ianu i Nini i o njihovoj vezi i o njihovom odnosu i koliko ste svi bili ogromni fanovi toga, ali da, zapravo su Nina i Paul nastavili da se druže i išli su zajedno na snowboarding kao double date. Sada tu kreće
pošto ja bih rekao da je Ninina karijera mnogo nekako mirnija nego što je njegova bila u tom periodu, kreću njegove pripreme za olimpijske igre, prva neka takmičenja gde ona njega podržava, gde ona ide na sva ta takmičenja sa njim, gde se na društvene mreže snima kao u znak podrške i on je izjavio kako je ona incredible i kako je jako veliki influence da ima u svom životu i ne samo da ona kao vodi ceo svoj život, da ima celu svoju karijeru i kompanije i bla bla bla, nego ima mesta iza njega, znači da ga bukvalno drži on to the same high standard which is so wonderful to have in a partner. Znači sve su jako lepo govorili kroz tih nekoliko godina jedno o drugom. On je tada bio na olimpijskim igrama i okačila je ceo post za njega gde je ogroman opis ispisala. Na kraju kaže GOAT, u smislu GOAT sa B između toga, greatest boyfriend of all time, a ne samo snowboarder. Nakon toga se on retirovao, odnosno otišao u penziju, završio je sa sportom i sa svojim životom i oni su odlučili da se posvete putovanjima i crvenim tepisima. I na brdo crvenih tepiha su se u tom periodu pojavljivali zajedno, a pre toga su išli na Kostariku, pa su posle toga išli na Maldive, pa je to baš bio i njen onaj fazon kao retired life is so fun, da li i ja treba da odem u penziju? U smislu, po pitanju njenih filmova i serija, ona je već uveliko u penziji, ja bih također rekao, ali pre svega toga ona organizovala njemu žurku pred tu penziju, gde su svi nosili te kao Ginger crvene perike, pošto je on Ginger i to je bio kao neki omaž njemu i celoj njegovoj karijeri. By the way, ja moram priznati, ja za njega nikad pre nisam čula. 2023. godine Coachella, kada su njih dvoje išli tamo i on je također tu nešto sitno pričao o njihovoj vezi, ali ga je neko pitao da li ima neke planove za budućnost, da li će nešto više tu da se desi i on je bio u fazonu, ne osjećam nikakav pritisak sada da treba da je verim, da treba bilo šta tu više, mi samo uživamo u onom momentu u kom mi sada jesmo, ali eto, godinu dana i nekoliko meseci nakon toga, u septembru 2024. godine on nju oficijalno zaprosio. Nina je to opisala kao da je mislila da ide na večeru sa Annom Wintour, ali kad je došla tamo u taj restoran u West Village u New Yorku, West Village, top 3 najlepša dela. Tu je zapravo čekao sve vreme Shaun White, koji je želeo da je zaprosi. I imamo snimak toga i mogli smo da ga vidimo i kaže I went into shock, I just froze and stared at him. I na društvenoj mreži kad je okačila to je napisala RIP boyfriend, hello fiance, što je poprilično morbidan način da najaviš da si veren, kao my boyfriend died, he's my fiance now, ali okej. Samo nekoliko meseci nakon toga, mislim da nije prošla ni kao full godina, okej, jesu oni živeli zajedno u tom periodu, jesu išli po Los Angelesu svuda, viđeni su u javnosti i dalje, sve delovalo sasvim okej, ali samo odjednom su se u septembru ove godine pojavile vesti kako su njih dvoje raskinuli veridbu, kako im životi idu u različitim smerovima, kako se i dalje poštuju i dalje se vole, ali su odlučili da naprave pauzu od toga i da se taj njihov brak ne nastavi, ali u međuvremenu Nina je nakon toga odlučila malo drugačije da se oglasi povodom toga, to je na TikToku. I znate svi Ariana Grande trend, try to hide it, fake it, kada pokazuju srednji prsti daju, znači bukvalno ono 2025 in a nutshell, Labubu 6-7, try to hide it, fake it. Znači, ja ne znam šta će još iz ove godine ispasti da je toliko deranged prilike. I Nina tu pokazuje prvenstveno kao srednji prst, kao deo trenda, ali onda pokazuje i ovaj prst koji koristimo svi za verenički prsten, kako nema prstena i sklanja taj prst opet i ustima govori kao I can't pretend anymore, kao ne mogu da se faliram više, ne mogu da lažem kao da se ništa nije desilo, jer desilo se. I također kači još jedan TikTok gde ima bukvalno neki sound koji aludira na to da je on imao mnogo više devojaka koje su brinule o njemu. Sad pogledajte ovde. How do you sleep at night knowing people don't like you? With no underwear in case they want to kiss my ass. What's your advice for women trying to fix their man? Yeah. Listen, Bob the Builder, he's got 10 other women trying to fix him too, and you all look like a damn construction crew. Uglavnom govori da normalno, sasvim normalno spava u toku noći, kako god ljudi nju voleli ili ne voleli, i posle toga govori what's your advice for women trying to fix their man? Slušaj, kao Bob the Builder. On ima 10 drugih žena koje pokušavaju takođe
da ga poprave. Znači, bukvalno izgledate kao construction crew kad se sve postavite tu. Tako da li je ovo samo bio isto neki trend koji ona želela da isprati, meni malo više miriši na to da je bilo nešto što ona namerno uradila, zato što ako znaš kakav publicitet na sebi imaš u tom momentu, ako znaš kako je prošlo sve šta si kačila, tačnije šta si pričala o tom braku do sada i znaš kako se trenutno u javnosti priča o vašem braku kao da ste se vi rastavili, moraš u nekom momentu da uzmeš tu priču i da ispričaš svoju stranu, da kažeš this is my side of the story, this is my narrative. I ako ovo krčiš kao trend, onda vrlo dobro znaš šta radiš u smislu da će ljudi da protumače na taj način. Tako da sigurno je postojao neki moment of doubt u njoj da je vrlo očigledno znala da će tako ljudi da protumače i mislim da takva situacija nije bila u njihovom braku, da on nije imao sa strane nekoliko osoba sa kojima je još bio, koje su pokušavale da ga poprave, što je nekako poprilično standardno sada u ovim celebrity brakovima. Mislim da onda definitivno ne bi to postavila, jer kao zašto bi ako je toliko respekta prema njemu ima, ako se i dalje vole i gotive, želela toliko da mu sjebe reputaciju, što opet, već smo pričali više puta na ovom kanalu, ali takve stvari jednostavno muškarcima nikad ne sjebu reputaciju, to je rezervisano samo za žene u toj industriji. Da je Nina bila ta koja je imala 10 muškaraca koji su pokušavali da je poprave, mnogo veća bi stvar to bilo. Tako da mi sad čekamo neki vampirski dnevnici reboot, da se možda ona vrati, da ona možda opet uđe u neki odnos sa Ianom, da se nešto desi između njih dvoje, jer znam da je to tako iconic stvar bila. I ja sam poprilično zahvalan i srećan sa tim šta se sve desilo na mom YouTube kanalu zbog tog serijala. Znam da je toliko ljudi došlo ovde i počelo da me prati, da nakon tih reakcija kad sam izbacio o njihovom raspadu, kao bez ikakvih novih informacija, taj video je toliko dobro prošao, taj video je bio tako gledan, tako da thank you guys for being with me all those years. Zbog vas volim vampire i zbog vas volim dnevnike. Želim da čujem dole u komentarima šta vi mislite o ovoj situaciji, pošto ste vi bili ti koji su mi zahtevali da snimamo Nini Dobrev i Shaun Whiteu. Tako da, ako vam se dopao video, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal. Dole pišite to što sam vam rekao. Ovdje imate najnovi video na ovom kanalu, ovdje imate playlistu sa ostalim videima gdje pričam o poznatim ličnostima, njihovim životima, raskidima, razvodima, haosima, svađama, svačemu takvom, tako da ako uđete u tu playlistu, verujte mi, nikad nećete izaći odatle, a mislim da vrlo brzo vidimo u sledećem videu. Ćao!